musidɓe an fenande nde ñappay kono nde siyay haray depuis Elie Kamano wi no haɓide CNRD o acci ɗanagol sabuna hay o waali ko commandoro yiyata yeeso makko ɗon andi Elie Kamano wari o heɓi privilège ji ka laamu président Mamadi Doumbouya kono hay ɗon andi ɓe inni kuddi helata jungo helata koyngal ko feere nden bonnata ɓawto ka tawi Elie Kamano kala ka o yaari kanko commandojo no yahi enlèvugol mo o yawno maliba makko o woni ɗon ha o tawi piiji ɗi ngala marsude o wi ɗon kadi CNRD président Mamadi Doumbouya no naɓi ɗon commandoro ittayndu mo o dogi o yaari Burkina minni mo ɗum na solution o tori ton passeport mi andina on tun hunde wotere mo toriki Allah futti heɓata ñiri ha ko pute awa o yahi kadi Sénégal menen noon o tuninta Sénégal ɗon ɗum tan ko yo andu ɗum Sénégal ɗon menen meɗen e jang ha hande commandojo i waali lagine yahi Sénégal ɗaɓɓiti guinéejo goɗɗo meeɗa nande ɗum Elie Kamano noon himo waywa zammari doore projet maɓɓe on fof ko fenande donc aray ko andingol jama lagine on Elie Kamano joni hay o waali hakkenno ko miijoto fi lagine ko ngo ɗantako par ce que si o nani tun CNRD haray o waɗi paɗal ko kanko andi ko bonni kanko noon Elie Kamano mo andi guinemi ɓen no andi président Mamadi Doumbouya jonnunomo mbuuɗi buy fi projet culturel ka tawata ballézar hari no jeeya e mum e yimɓe buyɗon andi ɓe wolno fi mum surtout King Salamon haray ko andingol jama o Elie Kamano ñande kala tippuɗa laguiɗe ɗo ay tun a yalti a feni a bonni inde président on e leydi lagine ndi a wonatali bienvenu donc ko ɓurnoma moƴƴande tuubo ruttoɗa wiya a toñi président Mamadi Doumbouya e leydi lagine ndi arta ɗo par ce que ko combat fenandejo jokkuɗa fulɓe fuuta ɓen fini e mi wattanama ɗum men faami hande kadi goto wiyata ɗo selludale fo soja jokkama sa si fini leñol fulɓe fuutagol ɗum c'est terminé anani ko fulɓe ɓen ɓuuri ɗuuɗi Sénégal ko ɗum waɗi si arɗa dogiɗa fattiɗa noon joni ɓen fulɓe wonɓe ɗon ko ha ɓoduɓe IFDG mi haalanama ɗum taw ni kala pullo mo yiɗa no jogitani président Mamadi Doumbouya konngol moƴƴol ay ko waɗayno ɗon ko mbaw yawon ka présidence wiyon fulɓe ɓe yiɗa laamu ngu iwon ka présidence aron wiyon fulɓe ɓe laamu ngu yiɗa on business mon ɗo lanni hande kadi menen men faami sa ɗaɓɓiti probléme a yaada e mum hande kadi pullo fuuta mayanta ɗum hay goto hande a yaali Guinée Forêt mottidirɗa to yimɓe yiɗuɓema a kireno ɗo parti innuɗa an ko yimɓe ɓe waɗane kañol ko jelu heɓunoɗa he hande kayna en fili Allah Guinée ɗo goy anni Alpha Condé ni Sellou Dalein Sidia Touré Lansana Kouyaté onon ɗo on gayniri wa Ousmani Kaba haray ɗum ko teddungal e ma nini Elie Kamano hay o waali ko général Mamadi Doumbouya hoydata an hakkena ko wonɗa kon ara ha yaltina message ɗi yewdata e président Mamadi Doumbouya selon ko wiɗa kon ko gonga ko fenande ko Allah andi inuɗa ko no ɗiɗo windidiranta arɗawa men ga leydi ga on suma a anda si tawi conversation privé no weeɓi ɓe wassalam